To je meni najbitnije, da mene djeca ne vidi da plačem, ali nekad me vide. Da, ovo je neka fasada koju mi stavimo, da smo uvijek jake, da se uvijek zezamo, da se uvijek smijemo, da smo pozitivni, a unutra kako je u nama to 100% ne znaju svi. Ono što majka podnijeti može, ne može muško. Ne može. Što se tiče te majčinske ljubavi. Ako nisi travu naučio sam sebi da smotaš i da zapališ, Poštovanje svima vama. Danas malo drugšija epizoda od Next Pay podcast. Svi znate našu Sanju, ali niko je ne zna kako je njoj izunutra. I zato hoću da je malo ispitamo kakav je njezin život i sve i kako prolazi kroz život. Eto, draga Sanja, dobrodošla. Hvala puno, hvala. Ja mislim da će ovo biti jedan veoma interesantan razgovor. I ja mislim da će biti stvarno i emotivan. I ja mislim da će biti emotivan i da će se mnogo žena možda pronaći u tome. Pa, može biti. I čovjeka. Pa jest. Pričat ćemo stvarno otvoreno. Otvoreno, svačemo. Ništa nema da se sjeće, ništa, nego pričamo stvarno. Realno, kako jest, kako da. Jest. Vidim, svaki petak uvijek si raspoložena, uvijek vesela, pozitivna, pune energije. Reci, kako tako da dođeš do te energije i sve? Pa kako da dođem? Mislim, ja imam to, kao da kažem, ja mislim što mislim, kako se to kaže, ja ne znam na što je sad moj problem. Znači, ja gledam ovaj život pozitivno i ne vrijedi mi da budem tužna i da budem neraspoložena i sve to, pošto jednostavno kroz sve problem dolazi nešto dobro i zato sam uvijek pozitivna i zahvalna za ovaj život i zahvalna da sam zdrava i da mogu da dođem svaki petak da odvedim djecu u školu i onda da dođem ovdje na posao. Jeste, i uvijek si stvarno, uvijek si nasmijena. Uvijek, pa meni to ne vrijedim da budem tužna i ne želim da budem tužna, želim da budem pozitivna, želim da budem možda za nekoga motivacija i da misli, hoću ja da budem ovaka. Jer zašto se ona smije, hoće ja da se smijem uvijek tako. To je meni nekako ljepše. Pa nekad i previše se smiješ, ali dobro, nećemo sad o tim. Uglavnom, ali opet, ovako kad te gledam, puna se energije i sve, ali volila bi otići u šumu da se izdereš i da se isplaćeš. Jer svi žene što su tako pozitivne, imaju unutra neku teškoću. Pa da, ovo je da se uvijek zezamo, da se uvijek smijemo, da smo pozitivni, a unutra kako je u nama to 100% ne znaju svi. Da. I kako ti je unutra? Pa unutra je unutra je momentalno malo kaos, ali ne dam da taj kaos u meni što je da pobjedim. Zato želim da budem uvijek raspoložena i nasmijana, pošto mi to daje tu energiju da svaki dan budem još bolja. A ovaj haos u meni, to je između samog mene, kao se kaže, ja protiv sebe. Jest. I borim se, ali... Ali teško? Teško je, ali ne dam se. Zato što imaš 4 djece, tako? 4 djece imam, da. Gdje? Spremi ih u školu. Spremi u školu, termine, idi poslije posla u kupovnu, idi skuhaj. Nekad skuham najveće 2 jela, jel se kaže tako, znači za večeru i onda za sutra da ne moram sutra da kuham, zadaće veš. Još sam imala psa do prošle godine i njega šetaj. Znači termine, ovaj mora vamo, blizanci moji idu na hokej. Čerka mi sad ima Abschlussprüfung, kako se to kaže na naš... Ispitke za školu, pa i tamo na Nachhilfe, kako se to kaže. Da se uči. Da uči ovo, znači organizacija, imam posao svoj na kojem pravim nokte i zamršavljenje. Dođemo ovdje na 3. posao kvazi, znači... Cijeli teret na tvojim leđima. Sve. Da svakom ugodim. I uvijek moraš biti nasmijana, da ne prijete djeca, da si tužna, da ti je teško, da... To je meni najbitnije, da mene djeca ne vidi da plačem, ali nekad me vide. Da.
I da. Ne znam Tako se je koje to. govori. Ne zna se, da, znači, hvala, kad mi stvarno bude teško, imam ja ankla edicima, kako se to kaže, orman, i odem tamo malo plačim, 5 minuta, ustanem i dalje. I opet, Ko da ništa nije bilo. osmijeh Samo na da se lice. njima, samo da su oni, ne bi nešto loše razmišljali, zašto mama sad tužno, ili ovo, mislim, to je sasvim... To niko ne smije vidjeti, pogotovo djeca naša. Da. A nikome nije lako. Nikome nije lako, nikome Svi nije imaju lako. svoj teret, teškoću na leđima što nosimo. Ne samo ti i ja. Svi Nema ko imamo. nema svojih problema. Ali opet, Ali je osmijeh bitno- nabacimo i... Ali je bitno isto da imaš nekoga da možeš da pričaš o svemu. Jest. Pošto kad ti sve to u sebi, kako se to kaže, u sebi sve gutaš, možeš jednog dana jednostavno da eksplodiraš ili čak da oboliš. To je stvarno istina da se oboli od štresa unutrašnjeg, znači, zato ljudi pričajte. Nađite nekoga, posvetite se nekome, pričajte o vašim problemama, niste sami, svi imamo probleme, svi. Jest to, Sanja, draga, ali ne možeš nikome ni povjerovati. Pa znam, Razumiješ ti kad ali misliš- imamo svi sestru, brata, mamu. Osjeti se to nešto, neka ta energija. Imam ja svoju sestru Alešu. Sam sa sobom ja ponekad ispričam se. Ali opet, teško je. Kad nemaš partnera, na primjer, ko što ti sad nemaš partnera, razvela si se. Razvela sam se nakon 21 braka, godinu dana. Dakle, u mene 25, bilo godina. Da. Dobro, kad ne funkcioniše. Pa neka ne bolje loš, kako se kaže, bolje dobar razvod nego loš brak. Tako je. I to je za djecu isto. Jest, to je. Učimo djecu od malih nogu kako treba da bude brak. Ne želim da niko nešto trpi od moje djece i tako ih učim. Pa ne mora niko nikog trpiti, razumiješ? Ne. Kad se ipak smo odrasli. Ali Zajedničko znaš riječ može kako je se kod naći. nas na Balkanu. Trp zbog djece, kad djeca budu velika, aj šta te boli briga, šut, gledaj svoje. To je najveća greška koja postoji Jest. u mojim očima. To Znači, ja kažem. To- niko ne treba da trpi, pogotovo ne zbog djece. Ti si nesretan, muž nesretan, djeca nesretni, pošto osjete tu energiju lošu između tebe i tvog muža. Znači, ne. Ma treba se zajedničku riječ naći, ne može se. Idi ti tvojim putom, ja idem svojim, Da. ali ipak radi djece treba se lijepo slagati. Da, jer to ipak su sam djeca. ja, to sam ja treba. 100%, znači, to za naše ljude to nije normalno, imam taj osjećaj, kad se razvede onda smo svi ljuti tamo, ti vamo, ljudi moji, vi ste se volili nekada, vi ste se izbirala s tog čovjeka, ti izbirao tu ženu, vi ste se volili, to je bila ljubav. Što se sad mrzite? Imate zajedničku djecu. Pustite žene da vide tate s djecu, to je... Ja ne razumijem kako te neke majke ne mogu da kažu ne, sad ti ne dam djecu više. To je meni tako glupo, kao prvo zbog djece, Jest, to jest. jedini koji pate su uvijek djeca, niko drugi. To jest. Djeca pate i kao drugo, kad ti djete ode kod tate, ti imaš vremena za sebe, ženo draga. Znači, to je meni tako glupost, ne razumijem sa oba dvije strane, ako to postoji, zašto to? To me ne ide u glavu. Pa znaš, zavisi, zašto su se razveli. Ako je nekog prevario, ja Pa nije to bitno, ali ti nisi prevario djete, pusti djete da gleda. Ma, ali opet ne treba se varati, razumiješ? Treba se reći iskreno, slušaj ženo, nije više to, i onda radi poslije šta hoćeš, a nemoj varati. I normalno, To sve podržavam. Ako muško prevari ženu, normalno da je žena ljuta. Naravno, i obrnuto isto. To je bol što ne možeš osjetiti, razumiješ? razumijem, to je. Što boli, to Definitivno to je bol sa obe strane i ako ne ide, ako vidiš da te muž varu ili ti njega, vidite, molim vas, svako svoj put. Svako svoj put, ali ipak djeca nemaju ništa sa tim. To jest, jel najviše Stvarno, što je znači, djeca. da, djeca su uvijek koje na kraju moraju da odgovaraju za te stvari koje mi odrasli odlučimo. Jest. To je pogrešna stvar u mojim To i očima. ja, tako mislim, potpuno su pravu. Imamo i Elvisa. Elvise, hoćeš doći vama, jel ti si ipak još oženit? U braku još! U braku je, pa ti nam reci kako je u braku i mi znamo kako je, ali znamo i
Gdje ste me smijesti? Ajde u sredini. Ne. Kvalitni miti, kako kaže Ja, Njemci. sredini. In the mitte, jel? Yes. Genau. Haj, dobro, valjda sam se uklopio. Pa nismo se baš uklopili s bojama. Ja, kao što možete vidjeti, kod mene su uvijek čarape nekako, Šanene. pa tema je ova osjetljiva, jel tako? Svako ima nekako svoju perspektivu gledanja na nju. Vi ste imali to iskustvo, da se razumijemo u bilo kojoj vezi, u bilo kojoj zajednici, u bilo čemu, nije ništa sve med i mlijeko, tako? Nije. Ma nije. Znači da sad neko kaže, vidiš sad gledaju tamo neke lažne fotke, kako ljudi, kao sve su sjajno, vole se, grle se, ljube se, to bi čovjek pozavidio, jel? Ali nije tako u stvarnom životu, nekad se i zakačimo. Ma nije. Nekad mi nije. Ali to je sasvim normalno. Tako je, nekad mi nije do mene. Kako se može biti do drugog? Ne mogu sebe gledati Pa da. Znaš šta mene mama mi govori? Crijeva u stomaku jedno pro drugog i ne mogu pogumetaju se. Jeste, vidiš. Pa pazi, mudrost je u godinama, znaš, tako da mi uvijek možemo učiti od tih starih ljudi. Malo sam poprimio od vas to, pa ne znam kako se kaže. Ona je svi, ja kriva za sve. Ali činjenica je, iskreno činjenica je da se sad nameću nekakvi standardi, jel? Nameću se standardi koje žensko, a ni muško, ne može sam da iznese ovo. Tako. Život je veoma težak postao. Život je okrutan. Život je tako nametnu nekakve standarde, razumiješ, koji u normalnom svijetu, u normalnoj glavi, kako sad ne znam kako to formulišem, teško je to shvatiti. Jeste. Znaš, teško je shvatiti da čovjek, sada jedna majka samohrana, mora da nosi sve svoje obaveze. Kako si ti na početku rekla, mi smo bili 20 godina, znači imate li 4 djece, jedno imaš. Jedno. Znači nisi ti to te napravio iz zezancije. Ti si volio, ja volim svoju ženu, iz tog razloga imamo djecu. I sad nakon nekakvog nesporazuma, nakon nekakvog nesporazuma, primjera radi, ne znam ti nija šta dešava se svakakvih nekakvih stvari koje čovjek nekad u datom trenutku ne može da podnese i onda dođu neke osobe, drugi ljudi koji nameću nekakve standarde. Ja sam uvijek to govorio iza tamo onih novinskih kulisa. Ovako jedan idealan muškarac treba da bude. Gdje da vidimo prvo ko je to napisao. Da. Gdje da vidimo ko stoji iza tog nekakvog teksta, razumiješ? Koji nama standarde neke nametnu, koji našim tinejdžerima nameće nekakve standarde, razumiješ? Da je sasvim normalno, ne znam ti nija nešto. Nije, prijatelj, ono što nije normalno, nije normalno. I ono što si ti rekao, ako ne možete zajedno, primjer, znači nemoj prepucavati se preko djece. Da, to je užasno. To je djece, ja gledam, imam nažalost tu priliku, da sam to doživio, da sam vidio, razumiješ? Sad ću ja tebi, zato što si ti to meni, a djeca je spala. Da, to je bez... A znaš šta, puno i kvari ova haber kutija, taj mobilni, taj... Da, to sam baš htjela reći, ali to kvari sve. Brakove kvari, djecu kvari, sve kvari. Mislim, ja sam taj tip, ako se voli, onda se bori za nešto. Tako je. Boriš se, ako ne ide, onda nije to. Ali moraju se oboje boriti. Pa moraju se oboje. Znaš, ako samo jedno... Ali to je problem isto, sad da pričam za ženske strane. Mi žene govorimo muškarcima šta hoćemo, šta nam fali, šta želimo. I to mi govorimo ne 1 godinu, ne 2, nego par godina. Ja pričam za sebe sad. Govorim šta mi je trebalo. I nisam dobila. I odjednom se rastanim onda, šta mi nisi rekla prije? A dobro, vi to sve kažete kroz prste, pa onda mi moramo tražiti šta sad. Ima i svakakvih slučajeva. Ima i toga, ali ima i druge stvari. Isto tako, na primjer, ne znam, tvoj slučaj, ne zalazim u privatni život, ali gledam kroz ove nekakve medijske kampanje, znaš. Muškarac, ne znam ti, prvo nije se rodio ko je narodu godio. Prvo da se to razjasni. Znači, nema ko je rodio da kaže
da je svakom ugodio, znači ne može. Znači, Može. ja imam toliko falinki, ono što ste pričali o sebi govorim, i Emila je našla tu neki balans, moja supruga, ona je sa mnom koju je izbalansirala. Moja supruga nema nikakvih. Naravno, ima i ona svoji, tako reći, ali imamo nekakav dogovor, kompromis. Harmonija, harmonija. Sad imaš žene kojima je nametnuto, znaš, da mi je muškarca koji će, znaš, hlupi šakom. Ali to dolazi od kuće onda. Je, ali pazi, razumiješ, i onda kad dobije takvog muškarca, pa znaš, što kaže, pazi šta želiš, Bog ispunjava želje, znaš, je tako jako bitno da čovjek zna šta želi. I šta izgovori, nek što ono zna. Šta izgovori, jest. A sad, što se tiče ti nekih drugih stvari, sad bi ja, znaš, malo se stručava, malo mi je neugodno i te neke stvari, jer vi možete više o tome reći. Zbog čega ste, šta ste, da li je uticala treća osoba, da li je uticala četvrta osoba. Niko od mene nije treća. Možda sa druge strane, znaš, možda je druga strana Nije to isto kao mene bilo treća strana. Razumiješ, pretežno tu ste neke stvari. Dobro, to jest. Ali evo, ja ću reći iskreno, ja nemam šta kriti, šit. Ja sam oženio mlad. Nisam ni Koliko si imao godina? 22. Ja sam sa mojom mužem od 16. godine. Eto vidiš, i to je, razumiješ? To je, mislim ja sad ne mogu to nikom, mislim iz mog iskustva moga, ne mogu sad da kažem ljudi, ženite se mladi, udajte se i mladi. Ima prednosti. Ima stres, kako se kaže, for nahtajne. Ja, prednosti mane. Ali pošto bitno je kad se tako mlad udaš, da se rastete zajedno. I onda možete zajedno da sklopite nešto. Ali kad vi rastete ovaj na ovu stranu, ovaj na ovu stranu... Gotovo, onda nema ništa. Da mi reći sad jednu drugu stvar, šta mene zanima. Mnoge žene uđu u brakove sa idejom ja ću njega promijeniti. Znaš ono, ja ne vjerujem da se može neko promijeniti. Ima dosta djevojaka, žena. Karakter ne možeš ništa promijeniti. Možeš možda neke, da se okreni čaša sa brakom, to možda, ali karakter nikad ne možeš promijeniti. Ali sad ti kaže, ima dosta žena koje provedu vrijeme pokušavajući promijeniti svog čovjeka na... Ali to je meni greška, znači ja smatram to. Kad nekog voliš ga kakav jeste, ali kad se ti zaljubim u tebe sad, na primjer, ajde, ja hoću da te promijenim, pa to nisi ti onda na kraju. Tako, a mnoge pravi greške... Ali to je glupost. A sad da mi reci jednu drugu stvar, živimo u vremenu gdje moral, Bože sačuvaj, znači, mnogo djevojaka i muškaraca, nije sad u tvom slučaju ili ne znam ti nije u tvom slučaju, ne vidim ti, ti gori, zeleno. Sve zeleno kod nas. Ulaze zbog materijalnog u vezi. Užas, to je meni tako užas. Znaš što govorim? Nažalost nije normalno, trebamo ukazati na to da to nije normalno. Nije to normalno. Ako ima malo mozga, vidi da nije normalno. Also ja kao žena mogu svakoj ženi da preporučivam da uvijek, da bude uvijek sebičan, kako se to kaže, samostalno, da uvijek ima svoj posao, da sebe može sve da ispruži. To je sad onaj teret o kojem sam ja pričao. Znaš, ja mislim da je to nametnut upravo vama ženama. Razumiješ da budete kao mi muški, ne može žensko... Ne želim ja uopšte da budem kao muškarac. Mi muški treba da radimo 39 sati dnevno. Kao se kaže, pogrešno shvaćeno, nego želim da kažem da ne budu žene ovisni o muškarcu. Pošto imaju puno žena, na primjer, koje su u braku, dobro, i onda dođe do razvoda, žena nema ni A, ni B, ni ne zna gdje će. Pošto je, da ideš glupa kao ona stvar... Ali opet zajedničko se treba. Razumiješ? Ako žena, na primjer, ne zna... Ti kad si u braku, boriš se zajedno. To je tako. I zato ne kažem ja nisam taj misli. Ja kad radim... Ti kažeš samo da bude zepštenih i to sve. Zepštenih u smislu da ima svoje pare, da ne mora, možda dati 100 € idem u kupovinu. Ma nema od tog ništa. Ali ima puno toga. Dobro, ima. Pa ima. Ali to je pogrešna stvar. Ali nije to ljubav više. Ali ja mislim da su te takve došle u vezu radi toga. Može biti, ali na primjer ja gledam kao sebe, ja želim da imam svoje pare, želim sama da skupim, ali naravno i želim da moj muž, budući, da ima isto štandard koji ja, da ja njega ne trebam održavati. Ni on mene, razumiješ? Opet je muško
treba ženu normalno. Da. Da ima Ali, jaku ženu kraj sebe, da. ali ipak da zajedno steknu Stvorime, sve. da, ja sam to, Razumiješ? potpuno to mislim. Muško treba da radi, žensko je da odgoji djecu. Ali mi kad se i sve. zaljubimo, nama nije bitno. Dobro, Ko to je je šta za je. muške i za ženske strane. Jel to ima tako. para, jel nema. Tako ja gledam za Pa sebe. jest. Meni, To kad jest. osjetim tu neku energiju, ljubav, možda bude Mülapfur da vozi, ja njega Pa volim. znaš o čemu pričam? Pričam o pogrešnim, iskrivljenim standardima koji se nameću sa trenutom. Pa da, ali to je Znaš, nerealno. sve. Naravno da je nerealno. Kaže, udaću se za tebe ili ne znam, ja ne znam za muške strane, prilično sam, ima i muški. Znači, udaću se za tebe kad budeš imao auto, posao, Pa to je sve kuću, bezveze, stan, ne to znam, nije ti prava ljubav. Naravno da nije. To je bez upravo veze to, sve, to- Znači, ideš iz materijalno. Razumiješ? Apsolutno Ideš ne. zato što ti je nametnuto da tvoj muškarac mora da... Pa nisu svi. Ne, ma nisu svi doktori inženjeri. Nisu svi visoki, nisu svi mali, nisu svi debeli, nisu svi jaki, nisu... Razumiješ? Ma znaš, pravi brak, ako imamo komad hljeba, njega ću raspolovit, ženo, drži ti pola. Jesi još gladna? Drži moju polovicu. Jesmo gledali tako Eto. prije, u tim mlađim godinama tako, ili je to sad s našim godinama došlo? Zvi sad ti si mlađa od nas, dvojice. A, Žensko inače prije sazrije, pa tamam tu si negdje s našim. Ne razumijem tu pitanje. Da objasnim za sebe. Znači, da li smo imali pogled na život, kakav sad ima? Upravo što babo kaže, znači zajedno smo, borimo se, imamo krišku hljeba, dijelit ćemo. Pa ja sam zajedno. tako uvijek gledala brak. Da. Ja nisam nikad bila materijalna ili gledala u nešto ili ko je veći, ko je manji. Ako je ljubav, moj muž, na primjer, isto bio manji od mene. Niži. Niži, da. Da. To meni isto nije smetalo. Mislim, ja sam... Nije tu fatilo, nekad je Pa dobro, meni se čini, Nije. ti kolika si, svi su manji od tebe. Ne, ali to, kad je ljubav tu, onda te boli briga, možda i nema noge. Ja. To je Upravo to, ne. Ali kako ti kažeš, ovaj svijet novi, ovo ništa nije realno. Ovo svi ljudi žele da se pokaže, jesam slatki, jesam super urlov, jesam lijepo dijete, jesam kuća super, a to je sve laž. Oni su najnesretniji ljudi. Tako ja mislim. Pa pazi, dokle god živiš u tuđoj koži, u onome u čemu ti, ono što ti nisi, jel? Ma dok ti moraš pokazati drugima kako je tebi lijepo. Ti ne živiš svoj život, živiš za druge. Za Da. Upravo to. I to više nije to. To meni je bez Ja veze kažem, skroz. živi sa ženom, poštujte, cijenite se jedno drugo, Da. volite se, a šta drugi pričaju? Ma to Nema nije ovo. Mislim sad, Ali- ići će u eter, rekao bi nešto drugo, ali Ali, to ne nažalost, bi bilo nema bitno. više to isto više. Ovo je sve postalo bez veze. Ja. Nema više lojalnost. I kako znaš to šta, kaže. isto je postalo, eto muško na primjer ide na posao, a žena nek gleda za dijete, nek kuha, nek pere, nek ovo, a muško po cijeli dan, pa onda nabiće još po kafanama, pa A to vikend je sa bez veze. društvom, a jedno Ne ide žensko. to, da. Jedno žensko, meni je stvarno žao žena, na primjer, što stvarno brinu se, gledaju kako će, šta će. Dobro, ima i druge žene šta Ali one slušaj, hodaju, a Imaju muževi čuvaju. žena znaš, koje jedno i su drugo udate, ali su samohrane. Razumiješ? Ovo kažem. Jest. Jel se ti tu pronalaziš? Ne. Mislim, Mislim, u tom fazonu kad si bila u braku, Pa- jesi li imala taj osjećaj? da si- nisam imala taj osjećaj, ne mogu ništa reći. Moj bivši muž je stvarno brinio za djecu. To, znači, ne mogu ništa da kažem. On je bio tata 100%. Super. Znači, I i ja sad vjerujem je da će tata. i isto, i dalje će biti tako. I tako Znaš je. šta mene zanima? Evo mene zanima sad, načeli se tu temu na početku, i svi misle iskreno da je samo žensko teško. Ne, ja mislim muškarci. Ja vjerujem da muško isto pati, možda čak i više pati. A iz problem je što nekih ne drugih- priča. Pa muško je, pazi, Ne pokaže. mi muškarci Ali to je greška. Jes greška, pazi, ja znam, evo mene supruga zna,
To nije, evo, ne znam, evo gledat ću ovu vam srednju. Ma bilo koju mi gledamo sukob. Nije manjak muškosti Mm-mm. ukoliko pokažeš emociju, Ne. ukoliko pustiš suzu, ukoliko zajecaš, ukoliko plačeš onako ko neka dijete, znaš, pa A ti to da treba. izvinješ i sline idu i curiš i pišneš. Ali to je pravi čovjek. Jer, nemojte se sramiti toga. Ne, to je za mene pravi čovjek koji pokaže emocije. Muško, pa svi mi imamo emocije, razumiješ? Neko malo više, neko malo moraš manje, biti ali tough, ja ih malo... razumiješ? Ali to je greška isto našeg na Balkanu, djeci kaže, nemoj da plačeš. Kad neko dijete padne na pod, šta se plaće, nemoj da plačeš. Yes. To je Tu njegov, je, tu- unterdrücken emocione, kako se to kaže. Pa potiskuješ, pa ja. Potiskuješ i tako će da živi, muškarci ne plaču, muškarci ne plaču. Svi mi plaćemo, svi Momena ne se znam plaće, ja ću zaplakat, šta ću ja? Ali to je ja sam- dobro. Kako je tebi babo bilo, na primjer, eto, ne znam kad se razveo, prije koliko? Prije 3-4 godine, tako da. Koliko je imala čerkica, 23. a bila je već velika. Jest. Kako je ona to prihvatila? Kako je bilo? Mislim, znam da si u kontaktu sa njom, da Je, se sve čujete lijepo, sve... i sve super. Nema šta je sa našom ženom, isto se čujem, sve je normalno, hvala Bogu. Da. Nema svađe, ali zato što imamo zajedno. Opet se mogu zahvaliti mojoj bivšoj ženi, podarila je me stvarno sa Dobio si etiketu. čerku, jest, što je Babe. volim više nego nema. To, za nju živim, za nju dišem, ona mi je sve. Ali prihvatila je ono, bilo je teško. Zato što ona je kapirala, ali znaš, dok ti sad njoj objasniš... Jeste se borili vi za vezu tu? Ti supruga, jeste se borili? Da opstanete, da... Ona je se borila, ali... Znači ti si loponu malo bio, a? Pa jesam, vidio sam da ne vredi, znaš, kad nema više ljubav. Da. Šta džabi da ženu A je hoći? li to sad nametnuto? Jer pazi, šta je sad definicija, ajmo reći, te ljubavi? Jel? Uvijek ide to prvi kontakt sa stvarno, zato što se neko svidio, zato što se neke hemisfere ovog takvog posla, da se spojite, jel? I onda imate, znači, onaj period zaljubljenosti, pa onda imate navikavanje, ljubavi, upoznavanje, dan danas upoznajemo, jel tako? Evo ja sa suprugom, sam 21 godinu, jel? Ko ja? Ko Što ti? sam bila? Tako da sa te strane, ona mene poznaje, ona zna kad sam ja tužan, kad sam ja u svojim Mislima? mislima, hvala. Sad ja malo. Sad mene Sanja uči. Zna gdje sam, šta sam, da, znaš, ona kao sad si ti u svom nekom haosu, jel? Podilu, ona mene pusti, ja to u nekoj svojoj glavi preobrađujem, šta već, slažem te figurice. I ona mene poznaje. Ona isto kad je tamo tim svojim danima, kad ima svoje probleme, kad vi žene imate svoje probleme danima, jel? Ja znam, ona mene kad počne izvozati, rekao, aman je to taj 16. 17. znaš, kad treba. Sad, hvala Bogu, nimam ti toliki ispade, jer je... Sad malo drugačije, ali eto, uči se čovjek kroz to sve. Pa da, uči se. Kako je tebi bilo kroz sve to? Kako ti je bilo, kako ti je sad? Kad sad si sama. A slušaj, kad razmišljiš... Ona sad može pričati što hoće. Jel? Njoj je teško. Ne, naravno, ne kažem Teško je, ništa, ali ne, kad slušaj ovo sad. Ja sam muža upoznala, imala sam 16 godina, dobro. Ja sam sama bila na ovome svijetu 16 godina. Pa sam njega upoznala i sa njim sam bila 21 godinu. Znači ja sam više bila sa njim nego sama. Razumiješ? Da. I naravno da je teško i sve to. Ja sam žela da ovaj brak ostane, pošto ko to ne želi kad se udara? Ali kad ti kažeš kad nema više te ljubav, džaba se boriti, džaba nekom drugom. Ali upravo to, taj non stop potencirate mi tu ljubav. Razumiješ? Ta ljubav se sad meri u nekim drugim stvarima, primjera radi. Znači u borbi za porodicu, u borbi za egzistenciju, u borbi da se djeca iškoluju, u borbi da razumiješ, ta ljubav, ja vjerujem da postoji između tebe i tvog supruga, između njega i nje, njegove bivše supruge, postojalo, ne znam sad kako je stanje, ali su se samo nekako fokusirali na druge stvari. Ja i supruga moja gledamo uvijek da pozovemo punicu ili moju mamu da dođe, da ja jedan vikend negdje da se ispavim. To je meni bio problem, to sam ja uvijek radila. Jel?
To sam uvijek radila, pošto je meni bilo bitno da imam vikend ili da odemo na večeru, ne. Ali, kad je to samo moja potencija. Da. To ti je što sam rekao. Razumiješ? Samo jedan se bori. Znači, ja sam morala da organizujem moju mamu ili njegovu mamu, da ja planiram. Ne spravljam te više, ali razumit ćete ni vi da znate. Ja sam ta bila koja je rezervirala te 100... A je li on bio inicijator toga? Ja? Ne, je li on bio inicijator? Ja, na primjer, kažem supruzi, idemo večeras na večer. Alo, ja? Idemo negdje. Ja sam Ona organizira, ja sam inicijator. Ja sam sve uradila. Ja. Znaš ti, Sanja, da ja apsolutno ne znam šta ja imam na svom privatnom računu. Pa vjerujem. Vjerujem mi. Ja apsolutno ne znam. Emelu pita, Emela će ti reći. A ja pojma nemam. Dobro, ali... Ja sam se fokusirao na neke druge stvari. Dobro, ali dem ti reći, jesi ti kada svoju ženu iznenadio? Jesam, kako nisam. Jesi rekao, ženo draga, večer lažiš, ili jes? Pa izađu nekad da izviniš go. Ne mislim na to, Kupi mi od cvijeća. Ono, bez ikakvog razloga. Bez ikakvog razloga. Nekad kad zaserem da izvinim, kupim onda ali s razlogom. slušaj, ovo, jesi ikad rekao, večera se Emelu vozim da spremimo na večeru? Pa, znaš kako žene vole male sitnice. Naravno da vole, ali eto... Vaše male sitnice, svaki dan izlazak, hajmo vamo, hajmo tamo, stanimo. Nije to. Ne. Znaš koji je problem? Problem je, hajmo reći, naš. Ja i ona smo tu sami. I ne možemo tek tako djecu nekome, znaš. Razumijem. Ali mi uvijek izlazimo skupa svi. Ja i supruga pozovemo punicu, pa on ili moju mamu, i onda odemo u Prag, Venijeć, ne znam. Morat ću jedne godine, ove godine nećemo moći u Holandiju na tulipane otići, to je obećavajući 5 godina. Dobro, ali to sad morao da uradiš. Dok je još trudna, da kažeš tvojoj mami ili kako se kaže Šigemuta, da dođe da ideš jedan vikend na miru prije nego što će biti još veći haos. Pa ona bi se obradovala, vala. Nije to loše gdje, samo problem je što Holandija daleko. Ma idi u Stuttgart. Vikend, wellness, sami vi. Žene vole ja pričam kao od sebe, meni ne trebaju neke putovanje za Meksiko, New York, Maledive, tašne, to me ništa ne treba. Tebe dovoljno jedan kebab da pojedeš. Meni je lijepo kad on sjeti mene, kad smo pričali, joj, jesme vaš šokolada šmeka, na primjer, i on meni donese tu šokoladu. Ili da mi donese cvijeće odjednom, bilo kakvog radu, da mi nije rođendan, da nije Valentinov. Pa ja dođem, mene non stop asocirali kad sam u Lidlu, Audiju ili na benzinskom. Dođem izloženi. Lijepe cvijeće, znaš, meni kad se sveti nešto... Ja pričam za sebe. Pa dobro, molim ta mala iznenađenja, kad se kaže, ženo, ja sam rezervisao 100 za večer, idemo na večer. Wow, to je meni kod da mi podao milijone. Ali, na primjer, nemaju svi mogućnost to. Razumiješ, opet stavljamo neke standarde, na primjer, mi u Bosni, u Balkanu, dole na Balkanu, nemaju svi mogućnost da se izvode na večere, iskreno govorim. Nemaju, ali izvinčeš. A šta bi ti preporučila? Ma šta nemaju? Glavicu luka da donese, da razbije i suho. To nije pravilno. Kako se kaže, eto pa Rusija думаю, to nije pravno. Šta hoće da kažeš, reci na njemačku? To nije istina. Znači u Bosni kod nas, kada odeš u bilo koja doba, su kafići puni. Znači, kad se hoće, ima se. To je moje mišljenje. Pa dobro, to jest, ali opet, teško je sada kako, ova situacija pogotovo. Plate nisu više toliko košto. Moji ovdje to tako. Zato kažem, upravo je ovo. Zato je dovoljno cvijeće u Aldiju košta drajno nojncik. Pa naravno, pa te su te sitnice, pazi. To su te sitnice, koji se obradovaju. Evo vi me poznajete malo duže, ovdje zajedno smo malo duže, družimo se to. Na meni apsolutno nema ništa iznad 20 eura. I ja da ti kažem, ove hlače košta 20 eura. A ova majica me koštala u Cari, ja mislim 15 eura. Dobro, ova se ja majica tvoj proizvod. Moraš mi... 500 još nešto euro. Moram ja imati ovako... A moje čarape iz Primaka 3 eura, eto. Moje su, koje sam ja kupio u Londonu. Ako sad vam pokažem moje, ovo sam dobio od VW-a. Šponsor! Neki nama pokladi čarape VW. Noći moju podcast. Naš je cilj
danas da pošaljemo poruku, kako ste vi to osmislili? Jest. Da pošaljemo poruku samohranim očevima, samohranim majkama, da znaju da ima i s druge strane osobe koji ih razumiju. Jest. Ma da znaju da nisu same. Da nisu same, definitivno. Da znaju ukoliko budu htjele da podijele sa tobom svoje neko iskustvo. Slobodno nek mi se javi. Teško je muškima, znaš, pričati o tome. Jest, jel svi hoće da budu jaki, ali nije u suštini da budemo jaki. To uopšte nije, kako se kaže na naš, ne znam to, nije vistih da smo jaki. Nije važno. Nije važno da smo jaki, pošto svi smijemo da budemo slabi. Svi imamo unutra svoju tugu, muku šta nosimo. Jednostavno... Znaš šta je problem, ja mislim? Ja mislim da je problem što smo se mi prije emisije isplakali, dobro. Moguće. I sad smo taj ventil ispustili, jer treba taj ventil, ili tako? Treba. Treba taj izduvni ventil, da li kroz večeru, da li kroz cvijeće, da li kroz emociju, ili na kakav drugačiji način. Ma valja se isplakati, ja. Ma, isto ja mogu. Isplačem ko malo dijete. A najbolje u šumi, kako se rekao. Ideš u šumu, izdereš se, ko luđak, ispaćeš ti, onda ideš i zagliš drvo. No što sam ja jučer uradio, što sam postao vama u grupi. Da, bio u teretani. Ja što kaže Demir u teretani, a ja sam sikirom. Znači uzeo drva kopo. I panjeve i seku panjeve. Ali samo inače imam bokser, boks zak. Kako se zove? Boksiranje. Ma ja. I tu svoju huju onda. Ja uvijek tu, da. Tu mi Amer moj Kahijena napravio prije 5 godina, 6. I ona meni visi na balkonu. Ja, znači, kad sam tako nekad ne mogu otići teretanu, ja uzmem sebi 3 runde i gibim. Sve to ispucam. Mora se jednostavno, ali kao što je mama i prije rekla Sanja, trebaš neku osobu imati da možeš se ispričati, da možeš pred njim i zaplakat. Slažem se s tobom, ali mi sad kroz glavu moju prošla stvar, koliko ljudi, evo Sanja, zloupotrebljava samoću majke, samohranu majku i dolaze iz nekih drugih stvari, tako reći, koje nama u ovoj godinu nisu toliko bitne, to nekakvo seksualno zadovoljstvo, nego upravo što babo govori, znači treba nam, znači osoba sa kojom ću moći da se ispričam bez trunke nekog... Da se sakriješ, da ne pokažeš sebe. Da, da znači da se otvoriš, to sam ja. Da me ne iskoristi u moje riječ, u mojim emocijama i sve, to treba. I to je teško nekog. To je vrlo, vrlo teško. Ušao sam sa tvojom djevojku i vidio sam da ste se baš kliknuli i da ste se našli i što mi je isto drago. Jest. Našli smo se. Dobro si ti. Ja sam još drugo stanje. Drugo stanje? Dobro, rekla si da hoćeš imati više djece. A šta znači to? Kod nas drugo stanje znači da si... Nisam! Znači, nisam. Nije. Pa znaš da nek čeka, pa lako. Nemoj, pazi, nikad u životu ništa ne treba siliti. Ne bi bilo šta. Ja sam prije bio mnogo nestrpljiv. Znači, sad da mi je to sad... Ali znaš, ima nešto čekate. Vjerujte vi meni, ovo je sad situacija meni, znači, sve što su neki prolazili kroz čitav život, od tinejdžer godine, negdje do 30, da su bili zaljubljeni, pa razvod, pa prekidanje, ili kako se kaže, nekoga prevario, to je ništa, nemam pojma ja o tome, ništa, razumiješ? Ti si sad krenuo. Ja sam sad u pubertetu. Sad je počela luditi. Pa šta, ja moram da to prođem, to je sad moj put, tako. Da se zaljubim, da se prošetam, da idem na neke detove, ili šta ja znam. To sad ja moram da učim. Ili kako drugo da ti kažem. Nema šta učiti. Hoćeš da čuješ moj savjet? Saša ovaj. Hoću. Gledaj, prvo da izvedeš djecu na pravi. Da. Gled, ona se bori. I tu stvarno... Moja djeca su meni uvijek na prvom mjestu. Stalno su tu uz tebe, gledaš stalno. To je najbitnije. To je najbitnije. Ono drugo će bit. Ali. Kad se najmanje nadaš. Ali. Da budem ja dobra, ili da budu moja djeca dobra, prvo moram ja biti dobra, razumiješ? To je jednostavno tako. Glücklich je Mutter, glücklich je Kinder. Definitivno, pa zašto s kojeg ugla se to gleda, znaš, ti imaš svoj, na primjer, ti i babo ne vidite istog odnosa.
Pa kao vi, Goja Zvanja, vidite istu sanju. Ne, hoću da kažem drugu stranu. Važan je, kako se kaže... Čustina? Ne. Veoma je bitno s koje tačke ko gleda. Znam. Još ti vidiš moju lijevu stranu, on vidi moju desnu stranu. A gledalac vidi sad moju frontalnu stranu. Kako te kaže, klem po klem. Tako da su to te neke stvari jako bitne. Jako je bitno, na primjer, uvijek ti dođe neko kaže počnu ti davati savjete. Ja ti ne dajem savjete nikakve jer te tvoj privatni život ne znam. I ne želim da se miješam u tvoj privatni život. Ali pogledaj, sagledaj oni koji te poznaju, oslušni šta ti kažu. Ma ja sam se totalno promijenila. Moja porodica koja mene znaju da sam prije bila živčana i da sam vala da se derim, da sam uvijek u pravu. Ja imam uvijek pravo. Kad ste ono rođena? Zadnji februar, ja sam od Olija. Znači ja imam uvijek zadnju rage. Ali to više nije tako. Ma nije vraga. Pitaj moju porodicu, znači stvarno i moje prijateljice, ja sam se totalno promijenila, ja saslušam i volim savjet. I ako je dobar i ako je loš. Pošto od tih loših savjeta ja se rastem. Pošto gledam na to. Savjeti su nešto drugo. Da, ali taj životni iskustvo. Da, ali hoću da čujem majnom od svakoga. Nije meni bitno šta ti misliš o meni, nego možda ja onda pogledam tvoj savjet i mislim, možda je u pravu, možda i nije. Dobro, ipak ti to odlučim. Da, ali ja sam sasvim, saslušavam vam sve. Evo, na primjer, ja ću sad primjera reći, jedan dobar drug moj Nemanja, on vozi ove enduro motore. Ima Janes i on vozi te enduro za dugačke i ne dim šta ti, oni voze te motore za duge staze, znaš. I on to uživa, ja imam svoj motor, koji je za 100 km se provozaš, popiješ kaficu i vratiš i to je to. I oni sad na mene, razumiješ, meni bio veliki pritisak sad da njima ispunim želju, znaš, da se s njima vozam, razumiješ, a s druge strane to nisam ja. Ja sam došao i rekao, vidi, druže moj se ljut na mene, i ovo i Muhammedu i ovima sad, rekao, nemojte se ljut na mene, ali ja nisam to. Mi se možemo provozati ovih 100 km, razumiješ, ja volim taj zvuk, razumiješ, vi volite te neke, sve idemo popiti kafu, vidite svojim putem, ja se vraćam. I mi smo se našli tu, razumiješ, mi smo se našli, to je taj kompromis. Da, uvijek. Nemojte raditi nešto što je protiv vas da biste se svidjeli nekom trećem. To znači, to niste vi. Ma gledaj, sam sebi si najbitniji. Pa jeste. To jeste. Ne možeš ti, šta si rekao malo prije, još se nije rodio. Ko je narodom rodio, to je stavno. I tako je. Da. A pogotovo mame, nemojte zaboraviti sebe, stavite vas na prvom mjestu, gledajte na vas, pošto niko niste gleda na vas. Šta misliš po tom pitanju, gledajte, stavite sebe na prvo mjesto, gledajte na sebe? U kojem kontekstu misliš to? Zdrav život. Oblačenje, izlazak, mijenjanje muškaraca? Ne, mijenjanje muškaraca, to je stvarno, ne, nego da gledaju na sebe. Ja pričam o sebi, ja kad idem u shopping, kao prvo idem u Kinderabteilung, šta ću da kupim svojoj djeci? Onda kupim svojoj djeci, nek nema neće, a sebi, čekat ću ja. Jer kad idem sebi da kupim, onda idem na sale, da vidim gdje su sale, a za djecu Tam je naše sale najbolje. Pa i meni je, ali nije to dobro. Dobro upoznat. Ali to nije dobro. Jer idite kod frizera, idite na nokti, idite na trebavci, idite na piće, idite na večer, idite na wellness, idite u saunu. Slažem se. Sve to! Što se tiče svega toga, to se slažem. Frizura, pedikir, manikir... I ako vam treba jedan vikend da se smiri malo živce, da ih niko ne zove, mama je kuhano, gdje mi je veš, jesi mi ispeglala ovo, moram kupovati, moćete ovo. Da se smire, da dođu jednostavno sebi, pošto mi radimo 24 sata. Jeste. Znači ja kad se sjećam, kad su moji blizanci bili mali, znači ne znam, jesam ustala, jesam požvala, jesam došla. Pazi, ali to ti je baš opisano u knjigama vjerskim, da ono što majka podnijeti može, ne može muško. Ne može. Što se tiče te majčinske ljubavi. Tu ljubav nema niko drugi. Nema, evo ja sam otac, on je otac, ali tu ljubav koju vi imate, nema niko. Nema niko. Meni kad god je zagustao sam rekao, majko moja mila. Imam. Nikad nisam se sjetio babe, da kažem babo dragi, nego majko moja mila.
Razumiješ? Pa jeste, tako je. Tako da majka... Majka je. Mi se borimo da nam djeci bude super život, da im sve ispunimo, ali na kraju moramo sebe da gledamo malo. Naravno. Da odemo, da živimo i šta drugi ljudi misle. O meni, na primjer, pošto kad ja odem... Izviniš. Kad odem ja vikendom da idem na fire, kako se to kaže naš? No da, izlazak. Znači ja sam od ponedjeljka do petka radim ko crnac. Znači smijem jedan dan u subotu da izađem da me boli ona stvar, da se napijem ako hoću, da se isplešem, da odem u saunu, boli me dupe. Ko šta misli ili ko mi nešto hoće da prigovara, za mene ili za djecu, to mene ništa ne zanima. Nek si im rekla, nek vam je rekla. Istina to je je tako. tako, ali to ti je zato To je što tako. jednostavno da sebi ispiriš taj fentil. Da. Si sve od ponedjeljka do petka, zato kažem, teško je. Teško je, vrlo je teško. Svakom teško, niko... To ja ne mogu... Znači ja imam jednu ženu koja mi dolazi jednom u sedmici da mi pomogne očiti. I ja sam toj ženi tako zahvalna, vi nemate pojma. Ona je za mene Gane, ako vidiš ovo, ja tebe volim najviše na svijetu. I mi te volimo. Znači ona dođe, meni spremi i ona presprema i posteljinu i sve. Pomogne ti. Ona to vidi, sama ja ništa ne govorim. I to je najljepši dan za mene u sedmici, kada ona dođe. Znam da ne moram taj dan da čistim. Znaš šta ja radim, na primjer, pa sad da se vratim malo skroz u prošlost na nekakve naše roditelje. Moja mama se borila. Moja mama i otac su se uzeli isto mladi. Otac su imao 24 godine, mama imala tako 18 godina. To ja. Mene je rodila sa 19, vuku glavu, ne razumiješ. I oni su imali problema u životu. Znaš, posebno u tom, pa je bio ratno stanje, svašta nešto. Ali su opstali. Da li je sad razlog, ovoliki broj razvoda, brakova, upravo što si ti rekao, kako si ti rekao? Haber kutija. Haber kutija, ili nekakav nametnuti novi standardi koji mi Ovo, ne možemo sve, ispoštovati, ili smo mi, ili što kaže Balašević, došlo neko novo vrijeme, sve, kako je bilo prije. korov nigdje, gdje god stigne. Mislim, moje roditelje su se isto razveli. Da. Ja sam drugi brak bila, kako se kaže, iz drugog braka i razveli su se isto, ali ne znam ja sad 100% šta je tu bilo, ali znam da je moj tata volio moju mamu, to znam 100%. I to danas kad god odeš mu prijedor, jel? Da, i to dobro, pošto moj tata se oženio Damars, za stariju ženu, moj tata mlađi 8 godina od moje mame, mama je imala 2 djece i on je nju volio i udao se. Oženio se i evo mene, bekog lijepog stvorenja. Ali kad pomisliš kako je bilo prije, sada napišeš poruku, ne odgovoriti za 3 minuta, šta radi, Da. gdje, To je toksično sve. A prije napišeš pismo, to ga napišeš, dok odneseš ga u poštu, dok ona druga osoba dobije to pismo, prođe 2-3 dana i opet se nađe i uzmu se, Prije to bilo drugačije. Nema telefon, nije bilo telefona. Pa kako nije bilo? Pa prije nije bilo telefona. Nije bilo, telefoni su prije došli. Ima ono što se A Jesu jesu naše bilo. vrijeme, znaš, nije došlo na Ali mi pričamo sada od babe i mami, kako su oni, pisma, Pa moja mama, pa halo, kad su dvoje roditelji rođeni? 41. umre na metu. Moja mama 52. O, imala je telefon. Pa jest imala, ali nije bilo kad su se zabavljali. Znaš, kad su bili cura i momak, ono. Ne znam, možda je bilo u Prijedoru. Prijedor jeste bilo. Razmisli, razumiješ koliko dana prođe dok čuješ nešto od onih druge osobe. Ma kako su ljudi prije živjeli bez telefona? Bolje, ljepše, više. Isto sad kad vidiš na koncert, ljudi kad su prije išli na koncert, niko nije imao telefon, znači uživali su u toj muzici, u toj energiji, a sad ko budale svi gledaju u toj telefonu mjesto da uživaju u to. Tako je, i to je. Zato kažem, Haber kutija je pokvarila se. Haber kutija je pokvarila. Haber kutija, pa si Haber vide, Elfur Elf, jel to je Elfur Elf? Jeste. Univerzum meni nešto kaže. Eto, to ti znači da ste kazaljke poklopile, da neko misli na tebe. Da. Ali imam kazaljke, Ali Elfu Elf čak imam tetovirano. Jel? Eto vidiš, ja sam 11. novembra nogu slomio.
93. znači u vrijeme rata, tako da pobježe mi misao. Ja vjerujem da smo imali bolje djetinjstvo mi nego što naša djeca. Ja 100%, ja potvrđujem sve. Ja vjerujem da se i u Njemačkoj, a posebno na Balkanu, bivšoj Jugoslaviji, dosta poremetilo sve i da se mnogo utiče na tome da nam se budućnost uništi. 100%, budućnost i djecu. Djecu da nam unište. Zašto? Zato što nam školstvo uništavaju. Zato što nam na tim malim ekranima potenciraju gluposti. Sada ne govorim koje. U bivšoj Jugi, jedan kriminalac, jedna prostitutka, jedni, ne znam ti nija, nekog lažnog morala, nisu mogli biti na televiziji. Tako? Ne znam ja, ali moja mama priča. Nije moglo biti, pazi, ljudi su prije, kao govore, eto ti ste tetoviran, ja onaj tetoviran, znam. Ali ja gledam po vjeri našoj zabranjeno tetoviranje. Kod nas je zabranjeno. Isto, vidiš. Ali eto to nekakvo, što si ti sad u tim tinejdžerskim godinama, mi smo to, ajmo reći, prošli. Sve smo htjeli da probamo, razumiješ, nešto nismo probali, ja sam probao i moji roditelji znaju i travu i alkohol. Sve živo sam probao i svi to znaju, posebno kod nas u Gračanici. Razumiješ, to je bilo, ako nisi travu naučio sam sebi da smotaš i da zapališ, ti nisi bio in, razumiješ? Ali to su te neke tinejdžerske godine koje smo prošle, razumiješ? Imao se raznorazne neke gluposti koje se radio, ali to pripada tom vremenu. Sad, tvoja poruka mladima je vjerovatno prođite u tim godinama što treba da prođete, pa onda se udajte. Definitivno. Je li lakše biti vjeran u kući ili među iskušenjima? Šta to sad znači? To znači, ako si zatvoren u gvozdevnoj kupoli, je li ti lakše tu biti kako treba, razumiješ da nemaš, da ne počiniš grijeh neki, da ne uzmeš alkohol, ili ti je teže, ili ti, kako se da tu sad formulišem, šta je lakše, znači, koja je osoba jača, ona koja je pod kupolom i bude vjerna, odnosno drži se svi ti grijehova, ili ona koja je izložena svemu tome, a opet ostane, znači, vjerna, da nema tih ispada toliko. Znači, imaš alkohol ispred nas, ja sam odolio alkoholu, ne pijem. Lakše je odoliti alkoholu ako nije pred tobom ili ako je alkohol pred tobom? Pa lakše je kad je alkohol pred tobom. Popit ćeš, jel? Ne, mislim, kao da ti kažem. Ja imam to iskustvo. Naprimjer, što više braniš... Sve više ti se želi. Da. Zato kad pusti od litra... Zato ti ja kažem, moji roditelji su znali da sam ja ponekad zapalio travu. Mene to nikad više, nije mi to privlačilo. A slušaj... Znači, nemojte braniti, ukažite djeci na prednost, odnosno mane, jel? Ali meni, na primjer, moja mama, ona je... Znači, morat ćeš malo ići na djecu kupiti iz škole. Još malo. Ali, na primjer, moja mama meni zabranjivala dosta. I onda si ti to htjela? Ja sam to htjela. Ali, na primjer, sad kod moje ćerke, pusti mi sve da radim. Da. I kod mojih blizaka. Ali ona sad... prednosti mane. Ali ona... Normalno, ja kažem, na primjer, dok je ona bila mlađa, nikad nisam joj ništa bromio. Ali znala je šta valja i šta ne valja. Tako je. I zato... Upravo to. Znači, ta neka sloboda je dobra sa blagim usmjeravanjem. Da. Ja ću vas morati ostaviti. Budite mi pozdravljeni. To ti je priča iz iskustva. Da. Šta su sve doživjela i sve i... Pa mogli smo još ići dublje? Mogli smo još, ali znaš šta? Možda drugi put. Drugi put ćemo još više dublje da vidimo šta i kako, gdje vodi, kako te kažem, gdje vodi naša budućnost. Da, pa mi ne znamo gdje vodi naša budućnost. Ali dobro, imaš ti svoj fokus, znaš, gdje, šta misliš, kako misliš i sve. I to ćemo baš drugi put ispričati. Ništa, draga Sanja, baš mi je bilo drago, bilo je prelijepo. Hvala ti. Pustila si suze i ja sam... I ti se, a ti Sojzo, ajde tako dragi čovjek, kao što kažeš. Mi smo previše emotivni, i ti i ja. Pa jesmo, ali šta smo?
Mi se ne sakrivamo, mi se ne foliramo, mi se ne pravimo neko drugi. Pa nemamo mi šta sad foliramo. Ja volim kad je neko emotivan, kad Sad da se daje ocjenu. menjam. Ja sam Da. taki kakav I jesam. ja sam. Hoćeš me prihvat ili Ili ne? ne, Ako da. ne, opet ti hvala. Da. Ako me prihvatiš, i ja ću tebe 100 Tako puta je. više. I tako smo mi, ti Jeste. i ja, A šta ti je horoskop? Ovan, video, Vidio, ovo je to može tak. jel. Još malo. Joj, pa idući mjesec. Pa kad imaš rođendan? Hajde da čujem. Kad dobivaš plot? Aj reci. Pa kad dobivaš plot? Ne znam. Pa normalno 1. ili 15. Pojma nemam. Eto, ja 15 imam rođendan. Meni sin 23. Eto, vidiš, 15. april, ja. Još malo. April, da. Mahla sad već. Daj vohnu. Jest. Ništa, draga Sanja, bilo mi drago. I meni. Hvala ti od srca. Hvala tebi Da puno. te Bog dragi sačuva i tvoje najbilije. Hvala tebi. Najviše zdravlja. I Hvala. tvoje I djece. tebi isto. Samo da smo Sačuva. živi i zdravi, ništa I drugo. naša djeca. Da. A tako svačija djeca širom svijeta. O, da. Ništa, to. Zračimo ljubav. Podcast, pogledajte. Ljubimo vas od srca.